ngai thatu te chibai kan buk le veka che u me ni som ni pakhat alo ni le ta a US missile thar ZATM AIM 260A khovelina amu tak thu tuntum chu hian ngai thadon te ang fighter jet atanga mu phak lo target ka na beyond visual range air to air missile BVRAM lama in el na san zia kan soi fo to thina tunlai fighter dog fight om vak to lo na khovela pheichuan BVRAM hi apoimo ema apoimo dan hi soitok thiampo harzok hial ome apum puya thlir chuan MBDA mature hi khovela BVRAM thaberangai ani thina kilometer zani chuang akap pha ani BVRAM lama US in nga na berchu air intercept missile AIM hini in AIM 120D le AIM 9X sidewinder te chu tundin huna manlar berte an ni a khovel ram somle chuang zetin an nei ani AIM hi advanced medium range air to air missile amram ti ani bokani AIM 260A chu engeni US chuan AIM 120 thlaknan AIM 260 joint advanced tactical missile ZATM rei tak alo boy pui to a athalak fia masaber khovel mu'a phochua anita ani phung chik chere ro chu thup classified alani photographer Jonathan Tweedy chuan US Navy test jet 10 May ni som pathuma Eglin Air Force Base Florida an chu sanlai thla tam tak ala a heng jinga hian Air Test and Evaluation Squadron 31 Tehman FA-18F Super Hornet in AIM 260A apurlai thalak fi takpo atela he thalak hi the aviationist chuan athe dak masaberani thalak atanga alandan chuan ZATM design hi amol mangle a among lama pangpar pali anaya missile pian jepang ngai anaya chu zong chu animai alandana special MM na om fran lawa ma se pon lam landan hi te nan kan mang ber tur ni lo ral thuama chap lo po ZATM hi amel ani na tlom na a tiang deuh ani chu lo nu thuri zuam rengot tu tan chuan zuam sual ol khopang AIM 120 angin alaya pangpar anei velo thunga athlo chak zong le athlo thui zong an ngai poimo berni na langani rong engin a mor lam an tuama helai bora hian a warhead a omrin ani a among lama rong dumin an tuam le a rocket motor omna niangai ani AIM chuak masa te ain a mor zum lai a nose cone hi vutrong ang deuh hlekin a om tabi ka a hnung lama tho hian square marking om nual bok propulsion lama solid fuel ducted ramjet SFDRMO scramjet technology a man rin deuh ani a riat ala har khop mai ri a Chinese ho chuan vor PL-15 le PL-1710 US chu ZATM siam chuak vat turin an nor kan ti theyang AIM 260A ZATM ka hlat zong hi riat ani lova Chinese ho BVRAM ain kap thui takmo kilometer zani te chu apel wang rin ani China hian PL-17 mangin kilometer zali vel chu kap pha a in chala ma se asoi tu hi China ani ti ria ila PL-15 hian kilometer zani chuang ka phak thungani Russian R-37M hian kilometer zathum atanga zali chu aka pha a India kut chuak Astra Mark II hian kilometer zani chuang aka pha boka Astra Mark III phei chuan hei ai thui fe aka pha ang Chinese ho soi hi adika PL-17 hian kilometer zali chuang aka phak chuan US hian long range BVRAM kap thui jok a boipui anga yanga nge nia AIM 260A hian PL-17 ka thui zong hi alo phareng to emo alo le pel reng to jok ni don ni kan la hetura ngai photang Super Hornet le F-22 Raptors te chu AIM 260A mang masaber tur an ni mela anua fighter dang ten an man chau arin entika nge he missile hi man tran ani don riat ani lawa ani na taka chuan kum sang ni som ni pani a pe man tum kha ani a US mek point a delay ve fu ani hi kum sang ni som ni palia khan US Navy chuan AIM 174B an man tran thu an puanga he missile hi chu surface launch standard missile 6
SM6 atanga siam ani thunga AIM 260A le AIM 174B te in kop hi apui fu donani China le Russia hian nakina BVRAM thar anon siam chu vele po arin oma BVRAM lama implant siak na hi alangai nom don chawani tundin huna hian AIM missiles ho hi F-35 Lightning II te F-22 Raptor te F-15 Eagle te le F-15EX Eagle II te F-16 Fighting Falcon te FA-18E le F Super Hornet te chuan an pai meka tun Iran Indo nakal meka po hian US in AIM amang na sa le abikin AIM 9X Sidewinder amang na sa Iranian Shahed drones loka thlak na an man berani man lai deuh khachuan F4 Phantom True in AIM 7 Sparrow amang thina F14 Tomcat po in AIM 54 Phoenix apai thin Japanese fighter F2 te po hi AIM pai the siam ani AIM 9 Sidewinder hian thlona zani som ruk chuang fe akil to akap thlato he missile manga kill nei masaber chu Taiwan ani dai thungani AIM 9L le AIM 9M te chu Vietnam War Falkland War le Gulf War te an mangna sa hle bok AIM 120 Amram hian air to air combat kill som paruk vel nei record ani kumsang ka zakwa som ko pani Iraq MiG-25 chu akil masaberani akil nun ber chu kumsang hi som pasari ni in Super Hornet atanga Syrian Su-22 ka thlak nan manani AIM 7 Sparrow hian combat kill som nga chuang fe chu anei to bok AIM 54 Phoenix hi Iran chuan Iraq nen anin do line amang na sa hle boka kill som ruk chuang anai ani Iraq ho MiG-21 23 le 25 te Tu-22 bomber te le Mirage F1 le Brigade Super Attendants te kill nan Iran khan hloling takin AIM 54 amanga kumsang kasakwa somriata Iranian F14 Tomcat atangin Iraqi MiG-23 MS ka thlak nan manani akil nei masak berani tundin huna chuan AIM 120D le AIM 9X Sidewinder te hi manlar beran ni adang te khichu siam chua an ni to lova an pension to an retire to ani rocket engine le rocket motor chungchang hi han soi le te ang rocket ti hi thil a thlo theina na tharui emo ati thlok thei tu tura anor kal tu ti maila force le trust siam chuak tu khol soina ani missiles train khatin rocket an manga rocket chu chini in a soi theyanga rocket engine le rocket motor ti in rocket engine kan ti chuan liquid fuel an manga parts le components chethei tam tak nein siam akhir khan fe zoka fuel latan thil tui ril liquid amangani liquid fuel thil rang in pol le oxygen in cho pol chu liquid propellant anti hetiang rocket mang hi chu ti chak le ti muan ola a thlo line a khol a engine po off le on thei ani bok rocket motor chuan parts le components chethei anei lova a design amol mangjok thung solid fuel thil sakhat cho por sa amanga oxygen nen an in bel bomin solid propellant anti thungani solid propellant hi akang ani chuan thel thei ani to lawa on le off po a theilo rocket motor hi chuan rocket engine angin parts le components chethei anei velawa amol mangjok ani rocket engine emo rocket motor mang bom thlok thei chu missile alonita ani missile ro po short range air to air missiles le ballistic missiles te hian rocket engine le motor an mang bera entinan FGM-148 Javelin tele Sejil 2 Iran siam ang te hini hybrid propulsion missile omboka hian solid propellant le liquid emo gas oxidizer oxygen petu amang bok missiles chidang ho chuan air breathing jet engine heng turbojet turbofan ramjet emo scramjet emo te an manga oxygen mang jet engine te anni ti chuan America missile aim chu enge a special big na nita ang
man lai chuan fighter pilot in missile aka chuin target afu ma zong chu radar lock ati reng angai thina AIM 120 ero chutiang ani talo AIM 120 hi radar guided ani a apualin radar anei ti na ni ka chua ani nuwa radar lock zui zel ngai lovin pilotin athlo san dai theya target dang alok san dai thei hi fire and forget anti chu ni ka chua nuwa boy pui zui ngai lo ama a in boy pui fel vek soina ani AIM 9 sidewinder hi heat seeking ani thunga targetin lumna apek chua chu apan thina ni targetin kher angai lova thrust vector control technology manga thua mani awangin fighter siremo anung emo athlok te po akafu thayani AIM ho hi home on jam anti mai manga thua man ni boka aum zia chu melma fighter target in loti zamin loti boy tumta se signal ron chuana a target fighter zo ka chu anwapan hlau zo ti na ni targetin jamming signal aron ti chu chu enga te vakma an ngai lo ECCM an nei tlata tunlai electronic warfare lar na khowela hi poimo lutuk ani AIM 120D le AIM 9X sidewinder te hian solid propellant rocket motor an mang ve ve a AIM 120D hi ataka man na sat berni in naito inven na poimo tak ani telani AIM hi ma na tang to a BV ram rin tlak tak ani a chuwangin a chuak thar AIM 260A po hi a tha in rin tlak le hle tura ngai ani tuna kan ngai thlak tak kha pu Freddy VLC maziak ani kan channel min lo ngai thlak sak thina wangin lom thu kan soya risel na thatak ne na hunin manzel theinan du sakna kan hlan boka che u